Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Tugenda ddala mu maaso ne kitabu kyaffe kya Yasaruna tenga twakakitandika. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna betutandise nabo tugenda nabo paka ku nkomerero insha Allah ta'ala. Mujukire tuna qaida za mirundi 3. Tuyina eno jembadde mumanyi. Tuna qaida eri ya Indonesia ate ya mutawana nnyo nungi okamala. Then ne eri ya qaida nuraniya tujina insha Allah ta'ala. Tugenda ziba zonna. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Tusimbude a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuina ra'u eno ra tujita ra'u eno yanjalo neno zaukana olabe eno mpanvu wansi ate eno nyimpi wansi utegedde eringa greater than sign utegedde. So tujita ra'u dal ra'u tujita ra'u still ra'u dhal ra'u tujita ra'u aha dal eno ifanana neno nate nakachaka tunyeze. So tujita dal eno dal raneja tujita ra'u ra'u ojirabi. Khaneja tujita kha'u dhal ra'u neja tujita ra'u. Kati wano wansi bazikuwa zonna zetulabye waggulu okitegedde so ojja kunsomera mu insha Allah ta'ala ku WhatsApp yange 0784165480 nsomera line eno insha Allah ta'ala 0784165480 oba 0703574535. barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.